Ritarana Josephat Hamisi. Muyamana murigeito Josephat Hamisi ase oroboti ororo ikiranu ababwatani amona baunchoreria korwase omuchio Keroka eyere ebwate Nyamira na Kisii nigo besokire na kwemurunganiria obochabo obochire ase omuchio yo nabo igo amachabu yantobate iromna nigo gekogosereria koreta amaroire y'ichingencho au anene ase abana bakegose aborokiwa nabono nigo baganire serikali kubwatirana nebyombe au nekyombe kya Gusii water and sanitation korigereria engane yo nakwene kyabuna omuchio yo obere kogochenwa muriketo Mildred Mumanyi noroboti urwasenchira yobwime Omochie Keroka oyore obogatagati bwe county ya Kisii na Nyamira nigo bono ogendrete gukina ase birengo byigoro mono ase korende ore no gwichania kweubi amone metaro ya mache amachabu ayabeire egasia ngongu kigima gochiase abamenyi Bosira ngwenyi oyore omoriki omonene bwe kyombe kya Gusii culture naende omumenyi bwo muchio Keroka nigo aganirie etauni yo korabigwa ase obwango iliyogotanga amarwaire. Hii mambo ya upangaji kama sewage system, refuse collection, ile takataka pile na okotwa na vile mambo ya sewage vile napelekwa mahali napelekwa iko shida. Tunaomba viongozi ambao wamechaguliwa uangalie hiyo maneno. Abamenyi benseme yo na barobunigo besokirie na kugikiria engane yemetaro yo bochabu amone ubi asebatebire nigo abagotumika amachayo asebaganirie abateneri wasonania iliyogotoria korwa ase emechando erebosio buna amarwaire. Shida tuko nayo kwa hii maji sana kwa hii mtaro. Hii maji ni chafu sana, mvua ikinyesha maji inateremsha uchafu wote kutoka huko chini, inateremsha kwenda huko hapa chini. Sasa ukipita harufu ni ile hata unasikia kutoka huko kwa barabara. Harufu inatoka mbaya. Halafu watoto wetu hapa chini wa Keroka ndio okay, wanakunywa hiyo maji. Na hii maji ni kama inaweza leta madhara kwa wakaaji wa Keroka. Magonjwa, watoto wanachezea kwa hiyo mtaro, hiyo maji ni chafu. Halafu hii mtaro haijafunikwa vizuri, watoto wanapitia hapo wakienda shule, maji ikipita itaweza enda na watoto kwa mto. Boigo nigo basabire serikali ya county ya Kisii wetera omugavana Paul Simba Arati wasonania na kubakonya eliyemetare yo gotichwa. Sasa tunaomba mheshimiwa His Excellency Simba Arati ambaye si yeye aliweka hii mtaro, bila ameingia hivi asaidie wakaaji wa hapa Keroka, ajaribu kurekebisha hii mtaro na aelekeshe hii maji penye inafaa iende. Juu ni maji chafu, ni sewage yenye itaweza leta magonjwa kwa shule zenye ziko karibu kama DOK hapa Keroka, na wakaaji wameshinda wakilalamika. Omo MCA bwe ward ya Ichuni Wycliffe Siocha niga atebire engane yo nechikorigererwa ase oboime ase boigo atebire emetare yo yaetwe omo contractor ko yerosia ase gwikira bona iga etarosirie ase atebire nachikorigereria ase oboime engane yo. On the same note, I know that a tender was done, and this tender was being sponsored by a donor to ensure that they uplift the drainage system of Keroka town. And to my disappointment is that that tender was done, yes, money was paid, yes, but the work that was done there was so substandard. And I'm happy to report that I'm taking up this matter, and again as the chair of implementation of the counter decisions and undertakings both in the executive and they are in the assembly, I'm taking this as one of the exercises that I'll give priority for inspection. Ginko reporteria egeta seni kia Ndizi TV, Ritaliane.